Eide Mugadamu wakiniraga ikipe ya Rayon Sport amaze gusinyira ikipe ya Al Hilal Benghazi yo muri Libya. Eide Mugadamu Abukar wakiniraga Rayon Sport yayikiniye imikino mbarwa yerekeje muri ekipe ya Al Hilal Benghazi yo muri Libya. Ku mugoroba wo kuri wa gatandatu nibwo uyu mukinyi byemejwe ko yerekeje muri Al Hilal Benghazi isanzwe ikina mu cyiciro cya mbere muri Libya, akaba yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Uyu musore w'imyaka 24 gusa ukomoka muri Sudani numwe mu bakinyi Rayon Sport yatangiranye umwaka w'imikino 2023-2024 gusa akaba atarabashije gukinira iyi ekipe imikino myinshi nkuko babimwifuzaga. Tariki 7 Kamena nibwo Rayon Sport yaje kuba yaratangaje ko yasinyishije Eide Mugadamu, gusa uyu mukinyi akaba yarabashije kuba abakinira umukino umwe gusa mu irushanwa ubwo Rayon Sport yakinaga na Al Hilal Benghazi yo muri Libya mu mukino wa CAF Confederation Cup. Uyu mukino rero Rayon Sport yaje gusezererwa kuri penalty, ntabwo wavuzweho rumwe kuko bavugaga ko abakinyi ndetse n'umutoza yewe urimo gutoza ikipe ya Rayon Sport baba barabigizemo uruhare kugira ngo babe batanga uyu mukino babashe gusezererwa kuri penalty. Umukino umwe rukumbi Eide Mugadamu yakiniye Rayon Sport, ekipe bahuye nayo ariyo Al Hilal Benghazi niyo yahise asinyira muri shampiyona ya Libya. Rero Al Hilal Benghazi iba mu makipe akomeye muri iki gihugu cya Libya. Ubu ku rutonde rwa shampiyona iri mu itsinda rya A, ikaba iri ku mwanya wa 4 n'amanota 19 mu mikino 9 bamaze gukina. Uyu Mugadamu yaciye muri Rayon Sport yigendera, ntabwo yigeze ahatinda. Kuri ubu rero akaba yigendeye muri Al Hilal Benghazi nk'uko twari tubivuze yo muri iki gihugu cya Libya. N'ayo makuru yaramutse avugwa mu mikino ku bijyanye na ekipe ya Rayon Sport. Mureke tuze guhura tubabwira amakuru arabagezweho mu yandi masaha akurikira. Mwumvaga ni Gift Imura nk'ibisanzwe ubahoza ku mutima. Amakuru yacu nakagaruka. Iyi ngiyi mwumvaga ni Mura TV.